Adom TV Badwam Jumede so mamboatma yadase on any team ama abilonzi se odi ahosepe abrede edu so no nkomo ahodo bi wo ho a eso tie na wahye no so se enapa ma me ayuko tie bedi ho no so enkomo na sabrede Lawson Herbal Center for aba wo munuru ahodo wo adwama so no ye no wo mo edi ho nkomo be me na no peye mu ache ye ni amini bia bokode erade adom de nyame ase nuro no de ye hunu na sisi ho ekire de bia ye ewo yapomuden kwan so mini abade di kan meda wase sonko kwan so sa no pe waje me feso na me sa de nchia sonko ama etiefo ne ahwefo nyina se sabro obi bia wo hwe me eye mosomfo mo ade nyina Dr. Lawson Chemenu ba the virgin son me na no pe mi nua ba mafa makonya me papa akonya na mene etiefo ne ahwefo twetwe nkomo e de afa nupa maako me yensa obo ade nyankopon de adom Dr. Lawson Chemenu a watimi aheka hama eni nua boma yade etu yare ase yade kutia yarewa intimesro bibia wo hwema no pe se ebia na ne de kan wutie me yare akoye nkodanda wakotena sori fie wanu no munura wodro wa ye lab test awodro nanso yare no dia na edi unya enko a mesre se obefa Dr. Lawson number no na wafre ne edi ho nkomo na ya kire wo no ni ensa anopa mi be kire wo mu no hu ne obeto ebeboa na etu yare na se no watu ho na mo yede akwakopebi nti ye telephone numbers a ye di edidwuma anase wa wo pe akire akwan ye wokumase eboa kwa Kena yesi wokumase eboa kwa Kena eho na bo Lawson Herbal Center yaso ye wo wa akra ha na ebia onso pese oba ye nchen a ye bie ye branch ye nkrabata ewo abeka total behind Tesano Plaza eho na ye wo building name enti hya no nso se nuro ni ye miensa ye number no ehia e the screen ase famu ba ko ne friend number no ye 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 99 0248 61 99 99 enwani ya miensa ye wo Lawson Herbal mixture and ye wo Lawson Law Care mixture sounds ye wo Lawson delay man capsules misra matiefu a wotie manopaise Lawson Herbal mixture eye bidru a yakeka nnua ene hama buma ye de afa mfidiem enti obi bia a wotie minim se sa Lawson Herbal mixture yi so hwe ho a ya twere ho general bodily pains ena malaria eno na yare a esa anase etuase enti misra obi a wotie manopaise ye ka general bodily pains ahonam yaw ena meka ho asem minua ba ahonam yaw nti no edurumra bia obi wo ho no ma woda sori a na chiri kase na emu etutu no obi kra ho no ma woda sori a ase yaburu no anasa ase wa ye adwuma dindindin bi anadwo ansa na okwa akoda nanso wanya adwuma bia eye honam yaw na ye dey eye san nipa kro ne sa obi nso so nipadua ma na umia ne kakra bia ote yaw o Philippine ni nyina eye honam yaw anasa ekura ewo nipadua mu anasa ewo kase ma hawa disturb tete wo no obi dia nso ya hotutuo enu ntina meka kire wo se wa wo dia koye honam yaw akiri kase mu yare eduruma bi a wapo no wapo so yaw ya no edura meme virgin son metimi adi ho adanse ya kire wo na wo no ma ebetu honam yaw se ebetu sisi yare na se ebetu ahotutuo na se no eye Lawson Herbal mixture memo obi ni Lawson Herbal mixture ho adanse ya nkire wo ansa na akope bi ato memo obi nka Lawson Herbal mixture ho asem enkire wo ansa na wotu ho na mo akwa akope bi ato media minim kura na Lawson Herbal mixture ye wodua bi a yefe no kumnim ye wodua bi a yefe no moringa ye wonim tree ye wo mahogany ye wo kokoro doso ye wodua bi a yefe na asase hwam menua pa me ma me papa tie dia me ka no nanya gidie anya rehemu se Lawson Herbal mixture nko an ya bibidura enei Ghanafo anya eso emfaso anase o mkoto no ma omunya results efrimo entutu ho yeden abrewa sabi ukotodwe hu na achia obi kotodwe hu na oteyaw na amane to asintini atwene tan na aba beso ne sisi no akọ hospital ye twa no x-ray ye twa no scan obawie ye se sciatica yare na yede e disturb no na atoni tirim na eboni hu mama entinimu yare no hu sciatica ye entinimu yare o e bia me ka sei unipadua no srade ados wo ntinimu unipadua no emoja no entimi nya adwuma yie wodi akoye poor blood circulation ha weni aduru etimi purify blood
we ni adura ye adwuma fa ntinimu na mbogya timi di afurusane enti mesra wo minu aba me maame ebra ni nti mitimi nka aduro no ho yare asabia nkyere wo ha na momfa Dr. Lawson number ne frɛ na ye ni nkomo number ne ye 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 99 midimi nsam nyina ba wiye no mesraw Lawson Herbal make shakro ya na obi asabi odi akoye tridi yare malaria wuntimi ndidie waye boho eduru anopa da ho aye hye eduru anwuma na awate agu so no pe Lawson Herbal make shani bitonom ko pharmacy ko herbal shop bia no eduru no benya bi yeto mesraw de toso mienu a meka ho asema kire no eye Lawson Herbal mixture Lawson mixture na eduru a enei Ghana fo ma wama asabi na ode puotete womo emema asabi na babaso e disturb womo wo ba asabi woni be ma akodi nkita ho bi enam so abo akonya enam nsa yare be ma woni wo ba bi akodi nhyiamu enam so amo akonya babaso kraman e disturb wo no a wo jonso a na nsu afita bi apia firi wo be ma ni mu ba no mesra wanu mu nro wako hospital ya ya lab test ni biara omo se ya babaso ni bi dia eduro be na wonom Lawson Herbal mixture na dura make catch na wo say we ana minu aba eji Simba Business Excellence Awards last year ya ekoma Lawson Herbal mixture enti wo pay infection aduro wo pay all day poor aduro wo pay babaso adura misrew eno ne Lawson Herbal mixture edi anti na Ghana for ma to Dr. Lawson di virgin son anasa virgin doctor eye Lawson Herbal mixture we ya enti oba wo pese oye oba mu wo pese be ma no nya ne so mfaso wo pese be ma ne be wa brabo ma woka no na be ma no wotitis kama wudi no edura a wo be no ma ebekum kura wo ahimfie ho enka bone na efra ahimfie ho ba sabi ono wo be ma ne hia wuni atenka no wa ahimfie ho no eya na eduru ma bia enka bone ifiri ho nsu afita bi tetre no wonam Lawson Herbal mixture na ebekum kuro no ebe ma wase wono ma ye rinse ehonom na ebe ya virgin girl to say me virgin sano etimedia me say wa babia obanom Lawson Herbal mixture bia no be ma no obemo amo be ma ne beje watum sa ye check a obesen amaw iPhone ibi na wo pa bia adom Lawson Herbal mixture na sa himfie wo che a fle be ma ne no wonsamla wo ba no wo be ka hwa a wontimi nkɔ biem secret bia won ne ntam bia wo be ka kire wo mesra wo pharmacy wo gan o kan si draggling ho eduro no benya bia to mo amo ga na hafa na amia nyina no ko pe Lawson Herbal mixture na kira kwan mesra wo di minsam ne AC fa number na yenko ate na number no ene hia sansa mi free a minu aba na abehu no me koda dadada fa Dr. Lawson number no wate number ne 0248 61 99 99 0248 61 99 99 0242 133 577 0242 133 577 the amidi twa to ye delay man capsules say delay we minu aba menoma no ma yesa bonga we na ama me ho kan want me hu da yo me dia me say we your oba na so ye stubborn a betray me hwe me no wa fe wo baji wani so because delay man capsules we ba ma bia wo dobnada ba ma bia wuntimi na oyire nhia mu nche Bama bia 6 months 1 year no wuntimi na oyire NCI ene o ya da akwa ko delay man capsules no we ni mama adura amanfo ato agusu o mo to a enso to wokurum ha etunum delay na de ebe ye wunie e ma wo sisi ma ye den wo pa chi ba ya den ukotodwe emu ba ya den esan sa minu abade enti akotodwe ba ya den ne bama no sa wo ye bama na so ye gaga wo sika kura wo hia oba na esiri na nimu no o kwa wo babu nkotodwe na da nya akorokoro ne adekọ na sa ukọ na akotodwe ni mu anya de abeda timi ya adwuma no enti delay no mama bia ampa bi ntonom aya nkokorafo aduro aya mranti aduro wo ya bama na onum delay man capsules a ema wutinye wo ya wo hia wo ba na aya rorura corners ehọ na wo ba na basa onya ni peak no so onya ni peak na aya ahwendan kokom ha ubonsa ho puse che sa chan fa bia aya adwuma e basa wo wen no what the 3 points na fro oba ni nsam what wo headache delay man capsules we du sukuro wom akoma wro wom krama akwati wom damram wom ododua wom asasuhwam wom tiania na mebobo no ena be ma wuntini no aya den na wo hia wo ba na ka kiro se mi wura
bedase media manu mio minim secret bi ewom na me nua ba ma wo so to wo yede enye kope na kira kwan ko herbal shop ko pharmacy wo number no mesraw fa number na frɛ wate number na 0242 ade man kan ya na obaba yeah na de di wati a sadi no we anu zo ado fa number no wate na frɛ na ye be number na 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 99 0248 61 99 99 ofra mu ni taku a ope 100 cedi akase the virgin doctor me dia na 30 cedi last year na 50 mateso dollar no cost nti mateso aba 30 enti nro na ya miensa ahwefo atiefo mabɔ no tofa de aba wo frɛ me na kɔpɛ kira kwan wate makrawo papa panti Lawson Herbal Center na yete won ka no kɔpɛ wo de bebia autosi wo mbia no afa ho aduro na tumi abo kyerɛ wadwen so a number no wo frɛ wo ma obɛgye wo so ma me nkomra na mensanto ayɛ nkomo iso